Prabu Sakti. Culah. Betul. Nih, respon saya gunting, Pak. Pokoknya saya syuting. Ada tanya apa je? Tulat. Leki gigi minyak. Kira minggir tabrak. Ya, beri video minggu kalah. Iya. Lepas 3. Cakacul. Win Cakra Birawa. Bapak kedua di lepas 3 anak selor Jet Mythic Junior. Ada tim Rama. Kita saksikan bersama-sama poteh ongke, putih ongke, kare telang bermerah, kare merah, kare telang, poteh ongke. Pertarungan sengit anak selor Jet Mythic Junior. Jol dah yang dibudih. Win tim Rama win.
Berapa juga nggak ada dua kan yuk. Pote merah win. Anak selor tim Rama Jul win Pote tim Rama. Tim Rama. Salepang Pote semenang dari tim Rama. Apa kan tol kibul gini deh. Anak selor.